Mentah kasih ke shipau tarik unai wing ki samla puli juga jela bakan thop na ki college paper ki badon haka jela ki lewan banya lumpat ba alang hamalki haka jingalang bala penlong daka seng HYC education cell halor ka jing pelat ke sarkar ka scholarship jongki lani ya ka badai ka bha jongki habakran bagi khana puli ki laong ba kimban se ban mi surok bat babon na ki long ki baduna jing yo jingkot Kimban se ban hap pep kelas, bat duru ika attendance tang nakada bagi hap ban net bela, ban pendap ika bai kelas jengki. Syu ki kena puli ki laong ba wat ada menteri ke tenat puli puthi ula pelat lakumba shispa handri pukhandai kelur ke pisa, kinum syong tat tar hadu dapoi pisa syaka akaun jengki. Usamna Roy Kupar Sendram u General Secretary ula syem ban talam rengkat bagi kena puli hakani ka jingyami. Kenjat, semua ban terpau. Daftar, akan stop. Kerja sini, kerja sini. Semua, menang, ba, iladan, hoi, kecing elek kecungi, kampat semula kuat, derai. Semua menang, ba kecing elek kecungi. Kalau pai, pergi lihat itu jungjak, anu 95%. Kali ini ada jungjak berkepuram, undang yang ke HWC, ada kamdame jungjak berkepuram, kerpang yang pergi semula di balai Yesua. Keti, pada kita keti kampun, keti kadang, lalu mesti tahu, agak pakasai. Kalalat, ban semua, limpa kita ke memorandum, education minister, pendawa berpelajar berdua, yang kita scholarship pada pending jokes yang arjan akuai, arjan akuas. Buat statement, na education minister meredak press conference juga, kakaba, nakadang juga HWC, rekat di semua boleh, lagi institution, biar, menan pesgi ngilalai. Ban yang kita ke press conference benar yang kita peaceful march ke bagi lapan yang ke permission nak deputy commissioner bersedang nanti nak kuat mudah yang rehab shadow additional secretariat kerai diskusi nak bagi layu apat yang ke Jubang ba kata ke permission yang ke ba bila buat ban pelang yang tak kecingiyat apat ba nanti nak kuat mudah yang rehab shadow additional secretariat layu apa balik ke Jubang baon ba dinamla ban ay kita permission yang PC nomor ba nong ba shlong kadan ya kata ka 144 CRPC ka block enforce habaro kawai ka nong ba shlong ikwa bundap ikwa bungur tan tu lagi cikeli harto nang bindo jelam negalia ka jongi kamatan ya ka constitution jong jong apadang apala ban different ya kata ka democratic protest jung weapon way dong shlong jelam kasukar kam harto kasukar MDA kam krau makar ya kata ke konstitusi negeri India lalu mendo komlong suak bakum ki no sosnong kum ki samla jong jela bengin presno kita gimat ki curang bengin presno itu ki jengia kiba kum ki samla idon syam sak sokar kalau sokar presno kata jengi ki ke jengi kalau anti demokratik kalau ada kata ke sokar ya si nomor bagi ia kini ski begini yalam jong ke HWC Wah inilah apa itu semua letak prepare bersyak semua buat dia kijing kepala arais dia mensual tan nomor begini madan terpisau kita kimat kijurang jong keri buat kejak beliau semua ni keporo menang kalau ada kesah kesokar ada kita buat restrict kisau bagani kijing lompai ba kijungi kabak kemsem dah air tak kijing bet semua begini hilang kita buat modify kena kawan support CRPC ya tang kau ke message ke berkelia bila apa yang tak semua letak sana bat ngai hisimat gomdan yang tak jingsir kata jingsir nak bentar bat tegun ketawa ya kau jom semua nak boleh kesang kanum skapjar dan lain-lain bat kena tang kecing ki bat kecing stang jom kecing ki benar ni sekumat ada kata scholarship kumpul penbina limba education minister dan ada tumpai apa sitayau haki pengatang tu weapon way sebelah puliu boleh hak penyuak yang kata scholarship kooperasi semula long lupa kita kira pada kalian ke HWC rekan berfikir semula boleh dipelong yang keciki kau kedet berkata kalau boleh tangga yang kata lah hasil pos ketrial manusia penyaru penjoi bah kumno kini ki politician lalu ukau rak sama lalu dokumen rumbai kilo berai, 4 kilo million, hak kam top. Gili hak isna hak artayo. Kalau dan
kecingin lek kendua nak kawai ke kenhuan riwar saja hakawau samla hunki lingwa hunki sila belajar bentar menlek penbi kemat penyekeran apa korak sama keluar kene kajing sakut tak scholarship ngeli ibu korak sama hak tu kapor rai kita assurance benang ba apa sitayau at pelanyo ya ke scholarship henrai hadin sitayau ru om sini idak ru em hadin kata kalau penbuar pan ya ke HYC juga sesal bangin buldin bagi somet ya kita merendam how tayau balakot pengilai puar hadu riusi kata riusi kalau kuat minit berkat bapi ada jen ba nak lihat HYC ada jen bana nak lihat sama pulih kimsiam la lekmi kimsiam la boy ke jitu anjayu ya kata scholarship jung wei pa wei kena kai kata ko bola pelong ya ke sukar MDA apa ke jingiam jo ke NPP ban boy kata ko pisah kuat yang kata ko pisah hak kata ke treasury akaun haba ke sukar kemi ko mengilatap ladap mendisbos ya borot kata ke abang ke beri hak tu kisam la pulih boleh pat nak kalian ke sukar ayai budan perkaya Islam hadu mentah mendapat pelat yang kata scholarship hadu himuat pendekam ya kena kepisah tu ki kinaru hak banyak tiat yang kita ki MLA kapan tiat iki pai ba dan mentah menjawab yang benar kata penyopat yang itu lakam sinsar ni bagaimana kesukar MDA apa ke jigilam jo ke NPP kalau fial lut apa ro kiliang kamtam apa ki pai sekai education sector di semua binyau hadu kata-kata kau bisa melapule namar gili hagini kimlai ini mula berklat bakumno kita kido hikai kibudai kikimi kipapar kicungi kibala penang berprestat kiro penmi ya kita kiriu crowd jobian kiriu crowd perkat bersepri ya kiri berkejak kiriu resolusi pada tanah dia ketom jang kesukar MDA pergi kita kido hikai kibala penang prestat yang IFP berkumpul kita kilomi kebat bersama tempo sekretariat kilhab bermi sesurak kilhab berdie ikikun kikti kilhab bersya yang kesekian yang usam kani kepedi yang kata kejembungkan siap baca kejengkan jauh tala dan kena kesukar MDA ya pi ikun samla kamtam be ikun samla jo kajat penriu ko jongi pan ai men sim le pi bakin yami syakmat kata kalong ban ya don lang ringkat bat pi bakanu karai ka bat pi sim agani ka por bat ki por ki bansawan nakaliang ka jongi kung baseng gindon ringkat bat pi gikwaru ban penpau ya ka jing sodiau ya ka jing long jing man jong ka puli putih ya kini ka jala ka jongi ilayo iya kini kisngi bakat jela ka jongi kadan hak kerdan ka baar na kibakhatdo kaliang ka puli putih kalong ka jing leran yang i kum kinong syong snong kalong ka jing leran yang i kum ka jat benriu banyo i bakibrio ki badampar kin pekmat ka jela ka jongi ya ka balatem unta ka slam lare ka jaka jing hikai lare ka jaka jong ka puli putih apo ka notice perok kawai resolusi banong bahkan ni ka por ka pemerintah lapen kalaya ka kum kata ka jaka jong ka ketem jing ya khalai ngilong kalong besusi pan i baka jela ka jongi ka bakkiu hakaliang ka puli putih ka baki para samla kinong syok snong na katansya te lamingi bro ka wengiwan ban puli ka ni ka jela ka jongi dai kata ka nam ka buram ngila shudu ai balai ye pardo parasnam ka jongi ya ban mi surok ban dawa ya hok la kalong kinok tre midimil la kalong kinong tre asya mentawat ye kikna skol ro la ban penbor la ne kikna puli la ban penbor ba pinwan ban mi surok nak bentau bendawa yang kahok ta jongki kumala keren nungwe ne kipun samla lara ka sorkar India kala pelaj ka pisa na du usnam arja arfuwe kala dia men pelaj ka pisa nak bentau ban ay ka scholarship na du usnam arja arfuwe ka jingkeli kalong babale ka sorkar ka jongi pat kabat tad hadu menen ka sngi ban pelaj ka ta ka pisa nak bentau ban ay ka scholarship jayu apa deng kini kisis nam tam kumbalong du samla menne kiladon lesi ki kun samla ki jongi ki bomla ban sil ka bai kelas kila ban pep kelas no kiladon ki kun samla ki jongi ki kemi ki pa ki bomla ban sil ka bai school kila ban pen pep school no kan yalam sei ya ka jat penriu ka jongi kan yalam sei ya ka jela ka jongi ngiong
bagi kun samla kini kilaway jong kajat benriu jong gari hiborok kawai dela da kum kini ki polisi trekam kani ka jela kawanra hakaba hakajaka ban aimen sim ban yarap yakin nong shong snong bakin nang kiyo ka puli puti ki pelong penban yaki bakin pepno ek school kin pepno iki college bagi jingkuli ba fair ngisko ban penram yakan ya sorkar hapo ka jingalam jong kontrak sangma ubabun kam ban pelong iki festival ki ba fair don pisa ki cherry blossom festival ki tri hill festival bagi festival ki ba fair belot iki spa crore don pisa reban siu yaka tulok jong kanai kai ban siu yaka scholarship jong ki khna puli don pisa lelada tat hadu honda larai bengin mi samadan in mi surok bandawa dia adu kani hata khlemat isong ba oshim kani ka bisa benon kam le nasiu nam ta scholarship balai bangi ha benda penbor yakini kinong mi khmat kinongi ni jit yaki nak benta ban pet ban sumar ban yarap yangi ndai ban pensosat yangi kum kinong shong snong jong kajala te ka among laknunu de banyo ya ka between 25 and 30k de baka sokat ay guna ban ka pusang haja ding ban sil ni habya belong ke ke bae ban kopan ka ban ay scholarship ka pura jing syam ni pat ba dia mi surak ni atu kamta ni jukin dan sinjang jukin te nakaliang jongki kena boleh pun ki bala akit mat kila penpau yang tadi sokya banmi umni banmi pat ba halo jangan ni ka scholarship pat yo te nakaliang jong seng ini ba kadon ka notification bala penmi nak application department ba laai ka sanction bat ka release ke ka kentin release ka di ka bangi don kam ba bat mentang atrai ka syang sa ka bang umum man poi ga kisah ikna